namatan napidah. Kalau dikaitkan dengan tasawuf itu, maka dari guru Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, qiblatul lil Ka'bah las salah, yaitu atan dengan lahirata ye patu namatanna nari ko mangul ye ko masampajangi patu namatanna ye pinadinna wata ko mangulo ko Ka'bah. Coba bayangkan mager ko sama nasa di puramane wa angka kapule kota kaleta matanna sa di pinadinge segar, dan ketenangan itu ada angke okko agama mundur gagero gaga agama na tawe na mopek na abateran na akarungan na jabat asogiran na dia tidak akan mendapat, bahkan melo lagi matindro